Mungu. Ndugu zangu majirani, unasikia mafundisho haya, sikia nikwambie, yawezekana uko ndani ya nyumba yako umelala. Wakati mwingine ukisikia mahubiri unaishi kichefuchefu, unatamani ujifungie ndani, unatamani ujifiche. Sikia nikwambie, wako watu waliopita, wako watu wenye magari, wako matajiri, wenye sura nzuri, walijisifia umaarufu wao. Leo wako wapi? Wako watu watambulika, waliojulikana, waliutikisa ulimwengu kwa uzuri wao, kwa umaarufu wao, lakini leo hatuwaoni wala wako tena. Sikia